U sklopu Pučke fešte Rim u Pazinu održana je završnica 13. humanitarnog malonogometnog turnira Memorijal Igor Stranić Igi. Kombinacija sporta, zabave i humanitarni karakter ono su što ovaj turnir čine posebnim, no to nije jedini sportski događaj u okviru Rima, naprotiv. Kad smo mi krenuli taj turnir 2011. čini mi se da je krenuo humanitarni, uvijek je bio onaj jaki bočarski turnir, mislim godinama i on traje, onda ima košarka, stolni tenis, ima, ja mislim, traje 2-3 dana, puno ekipa, pa imaju oni ribići u Cerovlju, tako mi se čini da je, da. Nekako se sve čekamo taj Rim da se skupimo i da odradimo valjda ta natjecanja kad je fešta, nekako je najbolja prilika vjerojatno. Turnir od svog početka nije mijenjao format. Imamo 4 grupe po 4 ekipe, znači 16 ekipa krene u turnir, igra se četvrtak i petak po 2 skupine, po 2 najbolje plasirane svake grupe prolaze u završnicu. Otkud dolaze svi sudionici, ko se prijavljuje, koliko je popularan? Ba da, mislim prije kad je taj turnir krenuo bilo je ekipa puno i čak iz Rijeke i Zagreba su dolazile ekipe, slovenske ekipe, ali uglavnom više tu su istarske ekipe. Makar ima tu igrača uvijek iz Rijeke, pa iz Slovenije ima jedna ekipa slovenska ove godine, tako da, ali uglavnom su istarske ekipe, ima dečki iz Labina, Pule, Pazinštine i šire i to je to. Finale su izborili slovenski momci okupljeni u ekipi Erik Tim te Kebab Mamba. Na kraju su Slovenci s 2:0 bili bolji i osvojili titulu prvaka 13. izdanja memorijalnog turnira Igor Igi Stranić. No iako pobjednici nisu iz Pazina, u ovom je gradu bilo dovoljno sportskih uspjeha tijekom proteklog perioda. Nogomet je ove godine u Pazinu stvarno ima jedan lijep nogometni moment je sad u Pazinu. Pazinka je osvojila naslov, klub je stabilan, klub je dobar, nešto se dešava i evo, puno je djece tu, tako da, Pazinka je recimo trenutno najpopularniji klub u Pazinu. Ne znam, bočari su godinama u prvoj ligi, vrhu prve lige čak bili, tako da ima nešto i sporta dobrega u Pazinu. Humanitarni memorijalni malonogometni turnir Igor Igi Stranić još je jednom oduševio i potvrdio svoj značaj u Pazinu i središnjoj Istri.